Oh, say, Jackie Appiah, you'll be a yenim Jack and Yen, Yen be say yenim pa, and Yen Jackie, you'll be a on Pecasa, on Piffin. Say, Yen, Yoko, Free Nigeria, you buy and will be chaya. And into no many enemy wouldn't say, I'm in Fuchinier, a bit of the and now I'm in a pounce then, and Cassa. Nipa uti wiase a enye se de wo nyina na ese wo mo obi ehu se wo we hwe mama nga asam to social media we pressure nkwa mo to ma amanfo obi wo ho a emaya na o mo hwe wo mo no obi wo ho a onu woni bi de bia na yawofo no so ka ho bi because me ka say trace boache de ne dia ba beto ho Jackie Appiah de ne dia beto ho ye nua ba efia so asnega de ne dia beto ho Daimo Appiah de ne dia beto ho eti bi hu sa mafia gangs no obi a de ne dia be show up e mo obi ehu se wo we japade nti yesa no mo ni bi ne dia no mo be ye eye ni bre no no so eni na manne dodo na eku omo ho Mansah so Emma Appiah biemu Jackie fie ena nyame ya adom no de sie Ghana fo eno so ne nyanko brabo bi ama na ba be deadi enu ti amanfo dodo na eka ho nsem ene ba bia befa bia ene Jackie na ewie ni Tracy Boache de no ye de ate eye Daimo na Appiah ono plan so ne de no plan de forget o chese ono no Daimo na no de ye ne niema nene menya Maame Mansah ewo menten ewo ha no sei ya ye ba be defe monia posani epu near the Eddie Amamo Tracy and I am also be what I say, but ye beka. For I didn't share our comment section as a come home a man of power. Or they will more power. Ye major also empress. Maybe our for the Yamia do mouse. Yes, I don't know why. Also, why if a power when him daho? Oh, Medas. When him daho, oh, yeah, say a yin. As Antonia by way be a dear with Diana. Wow, what to do to my bassian? Oh, I Jackie fear ya about Montina. First in a whole video, no, and then about what you. Ye did kind moment here, watch it for you now. Did you so be a whole Sana miss some Maame Mansah me who I'm Sandra, and I'm whole video. Yeah. Na me who in fact, also Jackie Appiah you be a or train your man to say. Your friend is a East Legon landlady, Tracy Boache. Also, Jackie Appiah you be a yenim Jack and Yen, Yen be say yenim pa, and Yen Jackie you be a on Pecasa, on Piffin. Say Yen, Yoko Free Nigeria, you buy and will be chaya. And into no many enemy wouldn't say, I'm in Fuchinier, a bit of the and now I'm in a pansu then, and Cassa. Nipa uti wiase a enye se de wo nyina na ese wo obi ehu se wo we hwe mama nga asam to social media we pressure nkwa mo to ma amanfo obi wo ho a emaya na omo hwe wo mo no obi wo ho a onu woni bi de bia na yawofo no so ka ho bi because me ka say Tracy Boache de ne dia ba beto ho Jackie Appiah de ne dia beto ho ye nua ba efia so asnega de ne dia beto ho Daimo Appiah de ne dia beto ho eti bi hu sa mafia gangs no obi a de ne dia be show up e mo obi ehu se wo we japade nti yesa no mo ni bi ne dia no mo be ye eye ni bre no no so eni na manne dodo na eku omo ho wo be na we eku na odi akoji sikaduro omo so be so oduru sa be dia nkofo we bi but the question is that ma ntu ba so chere me say ahona asem ne wo no the dam media no so ayehu ne sensem nyina na ye and ye gold sika hoko enti no sometimes we are who ne sa no o ba so chere me say obi ansa ni obi sa won bibi wom eye Tracy de na bi hu ne sa papa no ye hwe eye Appiah polo kra ka bi obelanti ye not knowing say no kra laboro or the best showcase here. E je be pa na ma ema ba wa no top pressure e de ema wo ho sa. Ebi mu eso ono no owo ni sugar daddy bi e na ye to de ma no obi nso so ono ani nsa no adwuma Tracy kra so ono ani adwuma wo ye o start ye nyene e no aboabo no kakra e no de je be pa na hu se the secret behind the thing na one person will be kan de a kire ye. Oni de ori ase. Obi aye adwuma sa wo ye adwuma. Oh yes. Mo obi aye adwuma
Ba ye share ye ma we ma ye slay queens na. Okay. Enye ni nyina na ye omonsa no adwuma. Enne dodo na omutu me ma na adwene. Okay. Be me bitimi atofie di ama abra na ni kra na ne ho so. Otowie ya na ate na bi so. Okay. E ma bebre wo mutini. Omo na munuro so. E ti se we ka se bi papa bi na aboa no a. Me ni etimi bebre. Okay. Because okwaduro so. Ene otimi obi adwene obi da to fire di ama no. E to ka so a kire me se ye ni mo obi a wote kuro mu ha no se ya. Omo ye adwuma ye nini mo omo kwame best part se okotu fie o stadium o to fie o stadium obi ni nechi obi enim se kwame yewura best part obetimi aye ma na bo so what ma say just watch apart from movie here watching minimum adwuma minua ba na oye bi what you say afia so akra de na se no twensu mo oso oye nsuo dai mo Appiah se oye nku se dem mi pe bi kwa to mi nya bi eso wo de omo brand wo mo waduru baby a what you say eno na ese ntiri ma no eno na ese youth no wa ho de ya ma kire no etime mi hu no say emaya na omanya ye fie ne de medonya me bibi wo na bibi ewo no sometimes e do baby a wo say wo your ba na wo susu sa na hwese ne wa wo kan say wo top pressure ma guess what top pressure obepe baby say wo do ti be fa na so akwa hwehwe baby a wo mu a wo na me say we dey personal what for baby pen what hwehwe ne ma bi mu oh me dey say me do wow oh me dey me tinti na make say minim okay minim the American unim ne woka e chini be ye mpensen e na hefa sa na wakoko machini abro bebre nye mprese okay me machini e na misi afọ 194 bebre ansa na me be hie nipa obo am okay what na ma uchini sa de na ma mechini ye o say ebi na na make say for pressure the mind ye wo medrum fie bi so me hu sa wo empress o wo efie we Miss Metro is a metro empress. And I'm a chain empress. There's some Miss me dim a new rubber beer. Miss Metimi, you be manay then. It's me a boame, and I'm submitting to Fieni. What I say? Emma, when you be pesta. Okunipa emwa. You were quite baby rubber fast for Benista. Then yes, over Kunipa one at your say. Okay. O the Benista, there be empress yet to a met me wedding, come with one of Scabba when you know. Oh yes. And I'm trying to once to go. And the same you once. La no ma fro bi no ma dia ma wala. Oh, o ma ni da de be ma no. Anyway. Oh. Enti no ama mi tini ye. Okay. On say ma ye kasa. Ye bi ba bi na ohia mo a obedu nkomo a kire. Yeah. Nti ye den ya nipa no so be chi. Mimi kopi Nigeria. Okay. Ankosi aga. What you say? Me ko Togo, Benin, hele mitini. Okay. What you must. Asana me boa for no me hina ne ya o. Na me hu because na mini. Aso fu ya omadi didi akese hin ne yanko. What you say? Ye ko ye tina konfo so bebre ya moaye. Okay. Oh. Enti no saati na chena ne de. De enti amintimi nya ne ho a asemu kan. Wa boa me bebre. Me pese o kan si so. Me coach if nothing na hono na say na e ha me na say na me pe e na me call ye no wo boa me e ma me nsakan first na me was spiritual marriage. Okay. Spiritual marriage no boa me ma spiritual marriage na see 8 year and second ahokyere. Okay. Also first na me ye adwuma also so was spiritual marriage ya me spiritual marriage na on say ade but no ma me ton entade. Okay. That's no me on tardy. No shop me nso e wa bra. Okay. Enti no na eniema no oboa me. Me spiritual marriage no oboa me. But actually na me nim say spiritual marriage na yesa because them we ba no okọ. Enti actually na me ni beda me ho so na me hu say e spiritual marriage. En na ma me tu ho anamo. Okay. Say bi am pesa metenase. Na into onko na minya be ma nye de enwa ene na mama bi tintin ya ko pie sifuna chena ehon what you say na mgo bi sifuna chena me so marriage ne ka se ya ka anye ne so marriage ne aye aha me bebre but anam so fa ne boa me no e be du mure bi no no boa me ni nti no ono so gu medwuma nyina la. Okay. Ogu medwuma nyina ne ha ne call ye de ha me ne call ye no ema ogu medwuma nyina enti eno no ma eyese me spiritual father chief na chena esa wo boa me
Okay. Na me sa be si me dadam se na me tie first. Enti ma ne bo a me bebre. Oh, okay. Me ma kwantu a me tu ye nyina educative na chela. What am I saying? No bo am tu kan ko fa ne ma ba. Oh, tu kwan obu anya ne ma kam tin ko America no ma. Ade mo ye dama o. Omo ye da nye na wanje o hwe wo ko ye wanje o hwe ade na wo je aye nantwie nantwie obeto nantwie ena ye friend say ojan ena ye me say snap okay asa nti say bi a wo ko na obi anase na de wo say edi na doso chief na che na bebre na do mo to mo so na nye na na ikwa mi nti say bi so pia we so wodi we what ya so no di nantwie okay make am me so wodi nantwie wo ko no so ko juice e bi enye ono a oju nantwie enti e bi na obeju sika na bi nantwie sika na bi obeje wa ene e fine e bi abo pafo sika bi amesrew mi be di adanse me nye komfo ba cho what dey mbese me kire aha de wa ya mamie na wo di mu adanse okay ana ba cho metime feel so kaka asem bi ha me pa me hu se enkofo bi epie wo media ne so okay omo sorry a omo so omo tonton ko eduro enti ma na omo wo amanone na omo wo abrochire no omo ya omo se first camera beji ko eduro we ena me ton we ena me ye we wo de besa me kire obi power eye money eduro sell this oil bi ni be ye yi beji di we ni na eye tro omo ye 419 die be nti na wo die si America sa ne se me kasa me sister on e di me kire London sisi am no oyem se ohuom na me wa mama ne e na wo to ofre wo mo no se ni schedule wo no mo se ko aduru o se ni ahe ene die ti some me phone so okay e na o se omope ko aduru mo se ebi ye $600 we dey do $600 as a bo no ma tete ebi ye $600 ebi ye se na bibi do ye ton sa bibi do ye ton sa o ye tete no ton sa e na o mo ye na mo de ko ma mi nuare sa ye papa ojusu ya nya enye say how many times one mpo no onu one cent na efi mu ba na enye papa oh okay eti mo an of friend me na me say na wo beto ko adura ada na wo mo mama ni oso ohu no media ne so eni nti no ye de wo to wa wo de me ti me plan na nti na me friend mo no ganya sa me nka we hu nya se nka me ye but aso mo di gu ye friend say malam fo na anase omo ye adura nkasa omo gu omo ni mu asa omo say omo adwuma no okay what you say ene obere ne konfo we ye pie ene man nyina pie so omo ya konfo so ne bia no so ne de no ya kom okom ampa omo nyina na ye ebi omo kuru mu adwuma na omo de afa ye mi ni meka bebre na omo kuru mu adwuma na omo de afa so omo ye konfo onu mu adwuma na ni so na omo say adwuma no what you say o hwe na no a ote kokoso ebo dwa ihwa konfo different bae ma wo mu eti no maybe to say konfo ye bi ana meboa yes ani e fe no wonu konfo ye bi meti nka na misa okay minim so ye konfo ye bi okay what you say anoche mo ye ti konfo anoche mo sata na misa minim so omo ye konfo akonfo bebre aye ninyi mu omo ye nim so omo ye konfo dada ben nen konfo ma na omo ba me kan nen na mafo emma ye omo ba me ka omo nim omo ene na mafo ye obepi obitimi ka se matena ye friend say kete so makete de metu akwa blochire immigration work wo hin na obitimi de fa de for mo ka so immigration fa no pray easy enye better sa me ba to de meti what ma say wo mo da no wo mo e no mo say adwuma no e na original fo no nti e ma ye se de batakali adolfo nti ye hu kremu papa ade o mo ye de se o mu jai na wo sia mama na wo bo ne tofa e de ama me message da pebre na ya because omo say adwuma no omo nyai sa so omo fa omo kunu hye wo mo say omo meka we wo media omo meka we omo say enyo omo nya konfo ma omo kunu nya adwuma na enye omo dia wa wo bitimi ka say ye ka ne say ukumu odwan a na nwoma na otimi tena so de ko America na ba America ko na easy America ko na easy ya zan no mo ye no omo nya se ko aduro na omo so omo tonton ko aduro enye hu onye ko aduro enye so mbeku obi o no ko na meka akiro ho what you say anya ya ate afefo ate ya di besi enu timi da se papa na wo asem bi a wo beka eye chief na chenen wabo ni din agba obi hwe no pesa okohu na ai chief na chenen ma me fa na number ni tija ehia me pa me din ga ka tam so mo ko chief na chenen ho a ade a waje e nantwie wo jan ene ye friend say snap mesra mo
eye nantwie ene wodwan ene sna eno ana maka no amoto chief na che na number na eni but on timi bobo Utimi bobo but your number na 0243 055 10 last number is 4 okay sambo subie 0243 055 104 104 na ne me da se oba aha ene brebe ma ya kwan ya de besi ya all the social media platforms follow yen na like na share edi na Empress Anna mama nyina ya picture ba ko pe ya ba san a share bi maka